Umakajaga kushangwa muri ngoma abanyabuzare n'abanyamukago babari mu mbera yo busasi abo kurugwaho umuntu wabo ubagamba honko mushije manzi umukozi okubhise kitinisa kandi okozire munonga umbientunguka Archbishop mwene Archbishop wita batakushorora mu nganda batakushorora mu madini mwene abiyari yo mutuzu murungi tubentura yija tumanya twashemerwa twazayo tuganira ibintu birungi byo kubasa kutombeka no kutungura ngoma yitu abantu kurwo madini agandi nabo bamugamba honko muntu obirata kushorora madini bakugira ngo abakwatireho kinji na mnongo kwagira projects z'abakristayo hamwe no kubombekera za nayikondo ezwerira amashomero ikabugamba byahwayo ebitwa kumuhoroza konka muno mu kintu cyo gwegese akana kikunda munonga ngo akitungura kandi Archbishop nabwo cyangwa munonga kinta kumweberwa itwe akaturetera nayikondo kandi kuba nayikondo je yagireta ahakanise ya cyacho Uganda hatunorewa ho cyo koreka ngo akabatine ntanso na nabandi akakwatanisa na burdini kandi ayinda abantu bahikana nambwe no rwede hati batandikira boarding school abana banywa mizago kandi agifiteka ngija kubasiyumbiro byo mishu kandi barije bahikaho na Terezia yabire nashabiraho kandi umukuru wo mugongo yashobora kubaferwa cyango abo kuba bakwatirireho munonga umukombeke Terezia bishop witu akatukorera cyamani kutombekera senta yitu yakiza akozire cyango umukutungure byo bwegese umucyanga cye kandi wahika ahishomero ya Rebita Preparatory ahabira patron bamugamba honko muntu obere nakunda abana ikabugamba byahwayo ebitwa kumuhoroza konka muno mu kintu cyo bwegese akana kikunda munonga ngo akitungura kandi Archbishop nabwo cyangwa munonga kinta kumweberwa itwe akaturetera nayikondo kandi kuba nayikondo je yagireta ahakanise ya cyacho Uganda hatunorewa ho cyo koreka ngo akabatine ntanso na nabandi akakwatanisa na burdini kandi ayinda abantu bahikana nambwe no rwede hati batandikira boarding school abana banywa mizago kandi agifiteka ngija kubasiyumbiro byo mishu kandi barije abataka kurwo muri Saint Kagwa nabo bamugamba hwe birungi Gashakwa Gerard Tugume Sky TV Agenshonga